Mama brefi. Ayi na brefi koto fra ya wate atomu. Me pacho. Etimetim. Why complainants? Respondents. Godwin. Lambombik. Edi entire munsuro. Kola maba. Ayi na Lambombik enso. Wanu so jina metim. Kwa. Oda you court. Antia brefi koto. Mama. Big gaps. Yonsa say. Me pacho na ho tise obapa. Aba fefe. Oba me show you so am Bible, Quran be focus ya ne snap. Dia he na ope. Pacho me Bible. Konya sorry. Okonya sorry. Pacho me come Methodist but me ba no ehun fa no. Di waja kakra enye so ne ho beto na mo wako why. Page akosoro. Bodi eye me. Eye me ama brefi. Mikra Bible. Sasa ma me be ken. Nukre trodo. Mi nitro. Onyame boa me. Oda. Abrefi okoto. Asembe na aba. Ya be dawo ma me. Dawo do ma. Mama, e de me da ase. Ni akonya oda ma me. Da mo ni mu mabedwa for so ase. Pacho, me ne be me bitinae. Be ma be ya. A Godwin Lambombik. Na Michiano Lambombik and you be cry hosta. Wo no Lambombik no free Togana. Pacho, I say no, o catch me so in Nordna. But I feel me who say utwa me ntro free Togo. I know you are. Me na me kai na that way. So for me and that way. Lambombik. Hey. Na se so be cry atakwa me ni. No, Lambombik. Odem. Tonya. Abafefe. Homeso na Lambombik agire kwata kwa me. Ye be kwa na panduru ene na panya konu. Akrobo fafem akodi mu bone na Lambombik tie. Ego Peter so dwedi. 21st clinic aye sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene ye fa na sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye. Na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa. Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia womu ho 0540 311 311 0540 311 311 Next 21st clinic womu ye sciatica expert. Hey middle na den na wote ho a why stiff sano ono kwano no jama wa bre akos senior mensa ne menamu twetweme no emo ayetitriti mentumi pon sorry ho na enwanwa enwa me fidom bae na me ka kire wo se mato 3p garlic mixture ba enti numbi ansa na wakoda me hu ya ne se wada se wano 3p garlic mixture ani 3p garlic mixture ema moja edu mwafusane no echi natural garlic papa bi ene edi aye aha na no na madam Fukofimpo ka kire me say you work natural health for bi bidrobi omodi aba ye friend 3p garlic mixture na manfo tu omo tu oguso no enya senketoa 3p garlic mixture wo kotodwe ne waposo na asori a wo complain no se wonum 3p a ebejane se hu edroi enya mapemfo ema wo manofo ananse nkoda wonya nyamfie dumienu FDA agi adwedie nkratoyi atu 3p garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak e 02489288824 and 02010000021 so what about what your papa piana this is my secret. Give us P capsules. Hema wa holding from now on to me bread to my din one pem. Give us P capsules. Obedu was mama. Ono enemy lawyer. And to lawyer no na show bottom. Are you bro? The na follow me see ba be chia mo a ese ni die. Musano. No.
ni na fi waka wo e fa ni give us cold capsules say yes si yare na wo so ko di wo ni pedwam woni na wo posa amamman entimi ma wonja wo nan yi wonum give us cold capsules so go ye free lawyer give us cold capsules and give us pea capsules. Hey, and give us free. And remember what if you do what you do, Cronquan, Efa. Give us core capsules. A pin for a batter, one more menu for an inquada when if you do me no come. Brakasa ye duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hieye pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye brakasa powder brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni sushie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya brakasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 brakasa powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu mu agiatum I'm for Abyss Plaza the way this year market you go from Jinyame no yenya ni different type of jinyame betobi ebwoni ye fofo ya tete so yesa wo anchors kama bi wo Abyss Plaza femi che papa bi eda me kom she bechebi femi bango papa bi eda me sa she ya tete ni amane so bibia wo Abyss shop bibia wo Abyss shop betobi cotton betobi koche eye fofo la fo ya tesu bla Adusa market Abyss Plaza bye bye yay so for mama and na de me sumenya bi iPhone 34 kwa ku Johnson we de wa ya de hey so for mama iPhone 34 pa na otoyin e kwa ho ya so me enhwe iPhone na sonjo abegusu yi kwa ku Johnson no wey so for mama premier ni pa no de esna kwa be da ma chinchina no and me ni bewu so pe iPhone papa eye AY Ahmed Apple World so pe bako ana ope dodo atu aton every 6x ekopim 15 Pro Max ubenya every 64 GB de kopim 256 GB oton iPhone batteries screen back glass airpod chargers iPhone huniema bia bora AY Ahmed Apple World oton Samsung phones Tecno Infinix and accessories nyina ebare yam phones nso a bora hokoje baako anakoto bi koton omo trained engineers a omo ye repairs ewo ho hwehwe AY Ahmed Apple World ewo Techiman Kumasi station echi ho Taylor Lane ekwan Saniko market ho no omo ni STC bus stop no ene di animhwe omo ben GPRTU opeka ties any rims nso a oton ni nyina bi frɛ 0549 020 032 ebusiafo enei se wo pe iPhone papa dia eye AY Ahmed Apple World kwa ena obenya papa Adi oish honey and never surprise Adusa herbal mixture any Adusa herbal capsules unsa dawo complain with sisini kokua epe ajiwakade eno hu dwakase pa ne nikodi brew eyema mani mema eyekoko ni sisi yare drokese pa Adusa herbal mixture any Adusa herbal capsules Adusa herbal mixture any Adusa herbal capsules emma mema jina brand na eyema na Adusa ya wasese me brabo biye sweetie me come me mama adwamo what does ye aye chuma it's a living testimony kone kojudi what kaki ya Adusa rain obie timinumbi aje sa pemfo kona wo man kwada no fo ene de onya mfie dumi FDA age adwade nkrato atom hello me dey grow fine
wonu mu ato wuntumi nidi wunim ni entira ebasa na echre se yare ewura woni padua ni mu a ni padua no pese wo kutia yare no na enam se ahoani nu a ewo ni padua ni mu sa na enoa na ni padua no ede eko atia yade no nti ema wonu mu tu enu nti na wo behia grow fine herbal tonic a ye di koko aje emani padua no nuane nuro ma wotumi didi grow fine herbal tonic wo benya bia ton wo pharmacy ne bia ye ton ebibidru se wo pene dodo mu atua fresa ahomatrofo yi 0244 596 532 openfo de oma kwada no fo ne nkwada wonya mfie dumienu numu bi FDA age adwadie nkrato yi atum Usisi na yawo ya anasa ukotodwe ana waya dwumaden ma emu etutuo ukoachi na yawo ya ana wudi achina wunya no aduro uti tubi paiwa ma wo ya wo hwenye yi adwumadi brafo ama waposo ene udompemu nyina yawo ya St. New East Chinese Hospital ho idie dompemu yade ebekokora emma biem wabobora ama udompemu abupen anase ukasa ema bupen uba New East Chinese Hospital a yede heat light ene agoponcha ene sadompemu yade nyina Wonfidia yadi wura dompemu eyi yade bia hinta wo dompemu yagisika kakra bi any side effect biala ma wonya ha na bra New East Chinese Hospital ye wo Kumasi Stadium Sobolo ya ben odefo asale pe betu afre ya wa homa so 0558799990 anase 0558799991 New East Chinese Hospital dompemu yade ebe kokora emabiem Abra, what did dear feel do? Aden, Nansen, and so quendia near your dabroso. Ninguan na boom, and so for man apa, so for man apa. Hey, bra, a summer no wakano, na the secretness. Hey, T, sister macro coffee buying. On no one coffee sister spices, a big gasso. Spices are who do a sister dear big gasso. And no name intersame you. So filia pontia. What flavor? Fish and choir. Fish flavor. Sako consul oberia. Chicken flavor. Na so pese we stew so. Stew flavor. So con do beef. Beef flavor. E fe se o pedu to aton. And one is obeko edum pampaso. PZ, Roman Hill, Swami Market, and a Bantama Market. And can so CMB. Ana Okanshi. Ubenya biwo. Friend 0243 535025 and 0279 140940. FDA agi edwedi nkratwe yatum. Mama's Choice, your favorite. Yeah, Mama. See what they brought to our local market. Mama's Choice macro. But the bon coin they be now just the divvy no one propose mamma Nebekisha. For my dear mamma. Hey, Mama. Oh my God, I love this. Mama's Choice macro. I'm not quite why you show my son's wire there. Some make a true. Now they're quiet. Mama's Choice, your favorite. Ubedisa. Ya pebia ni amapa wodi aduampa. Enuni Mama's Choice na papa. Ubedisa. Mama's Choice, your favorite. FDA agi edwadie nkratwe atumu. Abusiafo, emamwatena seba ene special edition so. Eya mansan delay ni. Yeka obi a waje ni din krom ha. UK, USA, ena Canada fo nyina so asan gina tumprekopa. Eya me guesti. Ewiase afana nyina ono ena ne exchange rate eya unbeatable. Na ne bibia so ye hwim. Sema kuma bi na wonsa kan obi bia aba account mu direct na sanso akomo mu wallet mu straight. Seba animonyam eba ayemuyemu a me guesti na number 1. Esanse ne policy bakopa ye zero transfer fees on all international transactions. Osanso ye ne patichiwa Bank of Ghana agina tumprekope. Obi bisa se why ena obefia bonus amrani. The one, the only Lemfi. Cheodofo UK, US, and Canada. Don't download the Lemfi app no Play Store and App Store CCA. Abusiafo yamamo akwaba Sompa Nkomo no eswa na igua yebo
the bathroom, reggae in the Mami Millicent. Oba Emma, Abrafi. Uzi ushia lambom big. Afiebe. Okay. Now one kasa oye di adwuma. Oh, Bruno Beso. Pacha Francho. Okay, young quay. Nti Michelle no ode pet asem too many. Na me so mete asem nti me ahya send me musa no be bi me pacha ochra de Omana International School Ibrahim UGC private school. Me pacha to boss said in kakraka lambom bikin and ringi bibia wasum se lambom biki di ano de me pacha de bi ayo odode edum bedu achiro young quay. Nti me pacha me ya musa no be bi o free. Nti echire kra me ne to me busebusa na braba mu nsem ni ba bi o free ne story na o chem se o ye nod nani. Nti no onu so de nsem bebre na ma o de asie me. Nti mre bi me ne wo ho na me makosra no won ni fie. Na anajo na me hu se oba bi me ne wo dem oba bi ene o ma me di dede ba area ho no wo fie ho no. Satana na trenya sei. Na nyanya afe kra. Na hu so oba bi di dede ba ho. Na oba ne kra de on kasa na o ma me no na eye dede. Kasa se wo ne me ba nyam na kofa oba afofra be hye dem ho. Tienye ma younger Messi so afi na me makofa obi ne se obi kunu na makofa ntimi ho wo soy pan ho. Na chesa lambom beken wa wale. Me pa chan me ndे ntimi chesa wa ware gen se ne kunu no bye. Sata ma oni na tene nya sei. Sata na enru afi kra. Ba wo so wa hu san bia se wo ne wo ho no ono oba afofro. Pa cho da bi onye ma ohuma onye ma ohuma. Na ya nkoda ne ho. Okoda no se eno nkoda ne ho. Me pa cha me koda no ho. Onye ma oba no so de bia every blessed day be of friend every seconds hour minutes of friend o se gen ne tata no keke. Intime o ti o mo kasa ma eno o ye fast pie senka o mo akọ there's ma me na fa de na mafie ho no na me se no mo mbre se o se unnim hwe nti ono de okọ ma me ni sign ho e ba ifo betinti na me ho wo so me hye mo me ho wo so because nya brabo na me pese me bo se me fitna obi e ba ma ho na e be kasa ma je obi kuna na bibisa nye sa na me pe no into oba na mbusan say en onka no kra wo mbia nkyere me gen no ye ne dey so yasam gitu say nkra enketo asa no aye kasa me pa cho oye na o say asema obeka dada me ne say gen no ni obi na na ete on ha pa cho sorry ono ne gen ne na ete na gen no eja no wo di boga bi echi na boga no enyem no boga ni dwa na enti gen sa ba back say on fan channel no ne ntina na on cover no say on ne nyem say de ne busuafo be hu say on ne nyem intime kwa ye minya se de bia se we de menti ase ma me de nkwasa sem de me di bi pa nya me nim no kra ma ne daada me pa o ma me gini di ye ade no o ma uska bebre enye ska bebre sa but on say ade bia o pese o hia fi no obi na o de ma me I know the man. Ene jama lambo mbeke so de atakwa me for mema. Jama ginam kama. Di tadu ya modern. Ba koko. Na na tope mu ose. Asre. Abata. Kase. Timi pa cho. Eba sansem na no ka che won se gen so won cover ne keke. Etu se na ni kase mu nyina ototo no mama no ampo ne kan o se onyim nyina opon school na akototo no na me se menti ase. Nipa o se nyon ne nyam de na wakwanyem na abia hya de o se cover man na busafo hu se ono na nyam de den na nipa no wo se ohwe no na o se na ho ye ne mobo se ni nyina mama mpa che oboa ni nyina entro na o twa me ene no ma wa ye sim de bebre na fiti sa da na mete se be ma mi to ni no kra ma me ma ene me kra mete nya me kra nya ma me ho me so me kra na wanyam me pa che satam na me hu se ge na nyam na me nyam ye enti no jadan wantwa so ende ma ende nyame nu kra my mistake pa my mistake nya semwa se mafa
Senya Yehu na misro no. Kawei enu ani. Ama brefi etimetim. Your case is this. Boko adauroma. Ma pamon na no ba no na masi abonten. Wa ko fedi entre lambombeke. Takwa me ni be ma. Wa suro so do be kotogu. Obi abase woni ne nyam. Nyame aye wadom akola ho ofese wonyin san wo se me din kwase asem ti wa fim ene odi wom wa asem akofa brew to aso e ampacho ne kasemo me ase o me mane dada me dodo na o mama gina di ntinsen bia na o kan na me gidi nti inde woni ne be ma di kan afa no me pacho debi na veri adia kasa ba koko nti me pacho nti na me so me ye nyinse me ne enyinse na me ono kra hu me no na so de aware sai tata me so be ware ha obe ware me se ni nyina so obi wo honom na enye ono nkwampo osa ne ni kromu ni kra e asa wutu eno kra so hia me wanka no kra nkyere me ti ono so na wo yi pacho ne wo nu krom no kofa aga ne baaye to hu na ga ono so wa ai me pacho labo be kirma fa ni foto wanka no kra ne so wanka nkyere me labo be kirma fa ni foto ama pacho ye di madam no eseche me mane seche me de waje me fon afiri mi se me to so ni ehwe no wood kakwa me ni waje me fon afiri mi se boko maladi boko yi asemasi all day in court efia anyedi boko sebejwo labobik fane to so oh ne wo fe di na wo fe chi kwasem no odada wo mti ohunu aprosifo yi entra wa yi obayo kura bebre nkranketo bebre ma ngwase de o ma bia ka me wontem wo win kranketo no we watch radio private school ehu da ko be dwane no kwata kwa me hwe no bia kwasem okọ no we kwa no wo ha ena ye de aba afefe brefi pacho tin no ba nso anu che akatoa kura no krantu che kase so wasane papa no pacho nti no na me de me se ne me so me nyandu se me ware na o se o ne ni jimu odo me o dada me ma mami jankwase akeka o dada me na kwasem no so nti ma no de ko fie kra nti me ofa tu kwan wote ye no ndo say mami adeba o de o ye nad na nti me pa chan ma na bo na mane bro nyina ntira ko ba mami amane pa chan na mami su hu chese ne fe ye wom won ko edi ni kwa na suro aw Jesus Christ edi wo mu dwane mo da midase kasa abrefi na mo fam se sankrofo no omonye dodo na anye bu okra wa ware na me se ofa nipa radio na ma na de oye na ma magine di ntimi se nipa radio wonya na otie enipa no wonya wone ne te wo so oni obia oba bia ba wone na nyem wo se anu nyina no wantie di abia na wo sa ebe kase wagine di na me ka se of a radio oye on tisa abrefi nda na aba bidi wachia ene yampo asemu be na jai wodada me wo akra no 3 months na me wo faka se be man me fa me nko ba bia o won ti e ba ye 3 months pe na akra no sha ase eyare ni osusu pa obesu saa ma ade ache kra o se nka odam still na za me oda susu ne ho ye hye yehu de enye bia na obi ka ase ne ebeye aslam na omode aya akra no nti ye mfa ne nko bibidro elai nti ene ye obi ne be man de ne o de o support me di machi di ne akra no koi ene kwa no ma charge ye ado na enye ye na obi a kire baby fufuro na ekọ still ne so tia na ete ene akwa nya 2 years on sister me hwene bia na obi benya duro bi kura be boaye ne a kola mfie mienu on tnase ne kon nyina ye on timi so nante ye dia la bobi ki akofa bleni woman try akwa so brepa rade akora wo da hie nkwanhie ntre kola nketua yetumfo a
na where ya dear. Enya isa ya dear. Oh, sister, monka fra. E monkoko. Malam fo. Where ya hospital? Malam koja akokwa ya di card na kwato. Almost de share aduane no. Ya na edi card ma no. Omo ma na maxto na mo je to pampa so. Ni krom no kra o. Na isa ya listening ti na yede. Eju wane uko. Ani krom. Me pa try na say ya 18th August ya na e ko ya 19th August. Uko togo ho. Pacha ye kwaje dua bibi kra o ha me de usiri dware no still na ye wuso te se wo da so ne wale me pacha me de ma emra kwa ma sesa me no ma free ho me timi ne ntina because mu se no ma bebe no de sie me one mo kwa no kwa daga na one ne nyem me wuso one ne nyem no e se ho no da o che da ka so mu ye twa don ko mu ye bottles adon ko mu ye bottles mu twa no ma de eche se na de we jai no we pacha ndi o mu ye ne o so mu ye ne no no ma asem o ka no no tinu akoda ga ne ho se ho no akoda ga ne bai ho be gumani ma ase entam wona mi no mi go baby ko twa be 3 months se me hi akra ne duro se ni nyina ho no akoda na ga ne bai area ho no be ka se maji okunu na me nya okunu ma na ma me ba so na ntinda ga ne ka asem ara bi je mu friend ma area so e na sante ma e twa ho de ba ko twa na the crowd ya na kra 2 years ya wo ka sentra what you saying what the boy na ntro kwa no twa mi busan bia se die na wo ni again ntima on ka na sa no dia wa ka kire dada ansa na wo banyum e janu de ja kan nyatie wo ka kire wo ansa na wo banyum ti akra no fra ya tu ni din sai che friend Mirabel Lambo big Adumefia o day hot Mirabel Lambo beki Adumefia je se ba o ba no how ne say cho be ma no so ene insense be hu no more de asie me eno more de asie me me hu one ne oba bi chat ene bebre na me move numbers 2 me hu ye no na me chat no na insense bi pia ene nkura wa so mo pe ena nkura me ena me nkura na me ko chat number no me ko chat ra wo be di wo ma dwane ako hello the patrol and we have friends say hello hello get your friends say patrol friend Anita it is say hello Anita hello me patrol me ni Anita na ka say about time your friends of mommy me ya juma Sompa TV so what is say hello Anita, what's a menka? Hello? Madam Anita, mete unka what's a menka? On share the piano, Momo license, my friend. Yes, I know. Grow fine. Ube grow fine. No more grow fine. Se moja draw. Eye moja so ati grow fine. Yes, we hear moja nko ade. Eye grow fine. Wa wona pese opie. Ne kwasem. Obrayo mu hawo. Grow fine. Kakata so awona. Grow fine. Anu mu atuntumi ntiji. Grow fine. Eye grow fine. Ene ye koko. Ene ye dia ye. Moja draw. Ama no aye nam. 0244596532. Ebi oto draw bia. Ubinye bia to. Piling. Any stomach guard. Piling. Pharmacy for ne dia boa. Ko kwase papa ne yira no. Yira no kra. Na stomach guard ne die. Eno de ye fuya de. Utiti ana obo ekeka wo. Eta. Utansa nkoda. Enkoyi. Say a peptic ulcer. Ni nyina da. Stomach guard. Ebi ase. Baby oto adro bia. 0597 216 stomach guard. 047 AY Ahmed Apple World. Hey, iPhone. iPhone kwa. And Infinix Pro Max 15 6X charger. Glass protector. Glass. AirPod. Chargers. Yeah, what touch my tailor lane. Samsung will be able station. 0549 020 032. Lawson Beverage. Delay man capsules. No. I am a member. Ejina umuna so. Come on. 0 ne money Judy 61999.
Dr. Dawood. Wa been do so krapa ho no hye. Say yade a wonsa. Jimmy kwata adwaman efensi ho. Diaka biada. Si ho no beboa wo. Wonum 360. Now the ultimate ni twi up no apo nyina so. Be ho be da man why we say for. 0241244012. Spanish 3 power. Yes, Spanish anti-aging. Kope bi na no no. Ade kutawa refi. Ye udwale na ho tetew. Na udwu ho. Halitosis. Brayo nkoyi. We twaku. 66 ko 11 41 nenum Spanish. Faith mu patek. Enro nketua. Ahema ko bin. Ma mi ni kunu. Upusa wani. Ayam kro. Entehye wa. Wabre. Stroke no. Achew. Obema na yira. Ka hoen. Enkraso to man take. Na yemu 0244583859. Mama Faith. Where your mama's choice. Mama's choice. Was here my year no. Emma umusem nya dibio. Fufu mix. Eno di yawe remedies da. Banche bayere. Abemutro. Ni nyina. Na aben so de bibia ko so nyina wu. 0244 na obedi anya aben papa. Manya no. Well, 2. Hello Anita. Ante. Me pacho ete say. Where do you answer? Me pacho me we ababa wa bi. O se e frɛ ama brafi. Wonu owura bi e frɛ no Lambombik. Awo. Adusa. Me se lady bi se e frɛ no ama brafi. Na woni owura bi e frɛ no Lambombik. Awo. Wa bebo ni dua se o mane ba ne nante. Nukura bi o. So, me pa kuro wa o ta ka dai. Godwin no be hu. Go uni ma be ma e friend Godwin no. Ne na wo no. Lady bi se woni na wo. Wakati wa bebo ni dua se wa ba wo kunti wo ma ne ba ne nante da. Nukura bi o. Me. Ta tene de ko ai. Asa wo ko na ka wa so no ko an ka so no ko afre me. Ama ka ne. Why na frɛ wo? Ono nga so mo afle me. Lady na kasa frɛ o. Na da be ni pe o se wa bebo ni dua no o san frɛ wa edai. Ana bebo dua no na chi. Da to se. Me pa cho. Anita nka me to me sa frɛ o. Na ya hu se wono na e ka no kura na wo na wo ka. O se ni sei. Ana me se ono nga so mo kura afle busa. Se nya ne kura me ntimi ya ta de. Ana me se nka me to me sa frɛ o. Wono abusa wa wanti asi ni wakukuru wo. Wo abusa re wa frɛ no. Wakukuru udu wabetena TV so. Asam kakra kente. Mami, me say, wadi wabeti. Ewura, ye hiya wo. Hello. Ye hiya wo swami. Da be na wo beba. That I say. Me say watchina me hiya wo swami. Abrampa, unyini friso. Na mon kankyere no. Yentumi ntiatia mu ma yetinye yasa no no kwantini atia madam wonyi ni sa wo be yade because yale e wo ho abafi ya ye na duro sabe ko baby bebre ne e kono ye cha abi je monyina mo ne nka so ha no wontia mo kan chen so chena ye hia no because I said what ye can medically hospital ya ye proper checkups mo kwa am se de na to afidie so machine so na chi no na omutwa na x-ray na omso omutwa no omse problem bi anu ho because yade wo ho sa yade we e wo ho a eye nkwada aba meboa fani to kakra na ewe e jo o mfie sei patro 2 years enfie mienu ba oh MCR won capture na mayane Upe, 2 years ini. Pachai. No, otumi kasa. Kasa no cry. Said in 2 years was all kasa and tesa. January so da wo say ya. Melabe, Lambombik. Sister, fanuko transwati. Adusa, be trans na me di agye mensem. Wi ase bomi yesew akwala won woda ko hia kwa hia ntre
Some grow is in a me pa, and you are dumb. Obedi 38. She was so. Okutanso anu aduane ton a ye nto ba ma bi so e me wale wo asem ne awrade hu mo bo wate akola ketua Adusa ayini ne awrade hu ye mo bo na e mani ba ma ne fanya afutu yo mame wale ba bo awate ai wa fe ne fe mutu so ne ya ka ye amuntie usu awrade kecho wate de me ya no so obi so hwe ye yi o oh yeah yes herbal policy ya na afidie sunsu ntimi nka yes bi a membe betimi aka ache wachiri na ye ntimi nka ebe hu na Awurade be ne bo afọ why je mai why eni ma chimi ya mama me nto eni ma na me de jawi ye de Awurade ase na we ye na ado ya ho kola na hoto ebusafo ma me de satra se no be ka pomde hu asem Abrebia me kan say ye kwa ye be yade ne ye nenam na ama me ne wan se fi yade bi be ne fi yade enti ye ka podi wan asem anu abomode anu watie bi na eye yade ye fe ne koko ne sisi yade na me no ba be kan wan asem koko yade bi a enkum ni pantam na atete ye do be fam no wan ye kwa ko be do wonsu nya koko betimi ama wan kasa do to tena se abechia woto ama koko betimi ama onipa kwa ne mo a enipam na afari because we yam betima bom kukuru saa sisi yade eni koko ho asem na me ka kire no adura wani kuso a wo hwa ye fe no Adusa e ba me sustainability we say me Adusa we do dey esi wo poti han ma cheda ayen poti se be ya wonum a e be sa yade yi me se wo se koko na ha wo se koko na fifiri wo se koko na gu komu ketenkete se koko na gu ani ase se koko na gu minimu se koko no wo yemu se koko ro ba bia no wo de bo modern asoba no Adusa e ba mixture eni Adusa e ba casas na aduro no ayi adwuma obu wo ade be na wo na chichichichichi obu wo ni so gu na ni so obu wo na oposa na ni obu wo se kura bo na ni so wo je no ba bia anye wo bo ro memu herbal shop license chemical shop bia mu a wo se meto Adusa e ba mixture eni Adusa e ba casas medofo hwe fa ensuo no eka capsule no fa ensuo no eka capsule no na enumbom asempetia wo na wokon ebia na wo de na ba chronic waist pain da so sisi yade ye kwankro wo sisi mu hyehyew wo sisi mu ya oya ekuro de bia mka se Adusa no eye kuro do kane ye ya ye wo ni me kan wete ase ye wo yo bata ya wo wa panyi bia wo we wo se e so da nya mkokro de so na ho kuro nguntam aladua na be ma letimi aba nchan wo no mkokro anteme bo a yeso no mkokro de so wo no mkokro de so na ho kuro nguntam na kuro ntimi aba kokro de so e wo Adusa no enti kum kuro to obi wa kuro no woni yem obi wa kuro no woni sisim wono nom a ebe kunu sisim kuro no be wu ma ho atom obi de so ne to asinti na wa twene denden ne hu de wonye na hu nyina yira no na ya no pe ya before sem ba be wura studio hen maame hedia kokoko fefe bai na wo kana se 3 years ago ntisi ye ne sisifa na ye ne yasa hu de wonye na so ne to asinti te se sciatica live bi no na obi che na Adusa no 1 month wo de man wo treatment wonom ye 3 years ni wo hu yade ne da na wo kwa ayi na omo kwa no omo ha ka no ye so unload wo mo nti omo nyama no nti asa o sa tinka wo biem na wasa aba na me se Awurade nti ebekọ na yade ya bo mfie miensa ni a akọ awon tinka biem no wo sa start na odi adanse am se Awurade ene de na se so wo ba bi ya wo ya na osisi tutu a wo de fa de sam mechanic capsules so ya se wo nonom wo bo wa ya be ma emre ya bre abeto no nti wo ya twe ho waist pain male vitality Adusa na adwuma wo ya be ma na cheme wo ya be ma na semre ye aba wakwa mu a sebia no be hia meet num kura wonya na sebe onwesa ne wa wo de ya anya aduro ne se no fa kofo ba na aduro bia ye se esisi yade ye kokko aduro eye ntim adwuma bia no wo ye be ma na wonom a ebo enu ye bonus akwa se wo ye enkwai na wo se ani ho enu ye bonus wonom abo na se abo yie obi wase be ma mu ya me ya mbe ma mu hyehyeme me be ma mu tutume me dwonso a na emu ka me dwe ma Adusa me dwonso a emeye me dwonso na me kyem me dwonso ne bia kam me ba kyew kope Adusa heba mixture eni Adusa heba capsules fa ye wadru nanom wonom a wono partner no monom
wono pattern no mu a wo say bibia ye din ya de ama sa na Adusa no wo ye na dwuma eye dwuma papa obi wo do monopose age into the sentence no na eyi ni ho di enem nkotodwe ade achi amase wonya friend ba na wo kuro kese mpe ye kwaku na ma me na nsan di se di nkotodwe me se Adusa share nem num na wono no mo sa wo se tupen sa se se be December mu ha matan bebe ye amanfo ehuna man woda wontumi na when we nye me so compared to Sunny bi nanom na emmo uboro me herbal shop drugstore license chemical shop bi e ben ye no ubenya bi ato wo ko ankra wo kan shi drug lane halos wo ho tinated wo ho kobedia wo ho halos wo ho ba bia ye to aduro e wo ankra no ubenya bi ato ube ankra ya wa la pass the Bellas Farmers ai pizza mine na chiwo e ho ne ye wo Kumasi a ye Kumasi so am magazine macro go filling station da no enum ane ye wo uko sunya na ye sunya New Town susu go do hwani mo ane ye wo Kumasi a herbal shop drugstore PFA Kolenak Freddy Mens Osons Chemist Costa Pharmacy Habme Pharmacy herbal shop akese ne Kumasi Pharmacy ba bi ye to aduro bia Ghana ha ba bia kura wo so bia no wo takwa ko was e biduro fie benye bia to ba bia wo bia ye to biduro no wo de borra ho wo se Adusa e ba mesha e de Adusa e ba capsules wo benye bia to e ba boa ho ya na me ka se wo ade e ba wo na chichi bia no hia se wo no Adusa ne bi wo de ne nsuo ne ka capsule no ho no ma no ano no we hwi atre ne 6 wo yi capsule no 2 na de ka ho wo no ma en ka ho enti me se ye adwumayfo nyina adamfo a wo so na wo no ma no ko adwuma obi ba no ko aduro ne sisi ade aduro no wosuro se enti ne se aduro ne be ka ne saa de wo de a o enti me kura so ne ko ne ba bia Adusa de anyina adwuma sa eda boko obeti na mako be bia ya wo pa enfo ha woni nsusuaso bia enfam ron obo ha bleeding pass wogina na ne moje etu no se woje wona ne moje etu a chese koko no wo yem nyame ne de yem ho ne yem ho ehye enti se wo yem na se heat enfama kan ehye wo kan sa eno atu ne pepai epai ade ye excess blood ade bia woni pa yem a enya in the form of feces no any baby after sebe through your anus oto ene be fraba enti sa koko na apa na wo yem no enwo moje so fini ni baby afa na enwo no oto na be fare aba enti wo gya wana na sebe wura wo hye ho akoto ye wo kire ya na moje na hase na eba hunu sa de na pai na wo moje so fini eba na ne dwo no kura wo no ewo mu e wo se wo no maduo ne tu no obu wa koko no ba ne so a na afifini baby wo mo se akoto ontment no de ye na ate eye but eno yes na one internal na ade ne wo mu se fi free won sa ho na wo te ya wo kira ne be se woto wo kira be si wani ase e kira be si wuminim chese na ha wagere sa enti baby akoko no wo bia no Adusa e ba mesha eni Adusa e ba capsules e be ne free ho ama wonye waso ntwie na nam ne meme bi kasa me se bakodi aguboni bi ana ama ba mem no ye oyem hyeso emu dwawo wodun so twetwe sisi wodun so meye ye wona nso bia betata na no ni so de nso gu so kodwale a anwe ne sesa ade ne ye hu de wanye ka ho kora bora heba shop biam drugstore biam wo se me Adusa e ba mesha ene Adusa e ba ka small television na ye number le gu screen ni anim no wa wote radio ne baba ama now so akopa wi ato Kumasi ye oba ye was Kumasi Swami magazine macro Offensu road go filling station down mu ne ye wo Sunyani ye wo New Town Accra ye wo La Paz ye Bellas Farmers pizza mine danachi e ho ne ye wo wobetimi aba na ne abedi nkomo ye wo clinical products bebrebe all vetted and approved by FDA clinical products bebrebe your malaria prostate typhoid bibia wo ya wobetimi aba ya rebi ha wa ya clinic ya infidie wa wo ba ye showa ne ade aduro nso account na ruade fa nso ajibo fa number na mebra na ebe na me ne wo eni nkomo 0500 110 115 0500 110 115 and 055 700 9824 055 700 9824 the other saba no e yerade ofo gidi so the other saba the gidi kotono no fire sama no akira wo hia maame Adusa ana papa Adusa na wo ka sa Adusa heba ne ma je o se madansie nie maame Adusa yadase enti se no abrafi e dia na opese ye boa wo me dia sama me ka che be ma ne se
Again, also real, we are not saying Inti jamenu an how he pacho there be inti no oma onmi oni ge ni mienu na me ye sure omnim me ba na yare no hu bi inti omo ni ge ni me no ma no ho nto no Ejimi trase is a champion oma me ba no ho nto no ma na o ge ni me fa no kunu sister obey me da se adwene ni nyew wo pe pra na wakofa girl eti boy we di wo so mame me da se pa na esese emaba ya omosi so no mudi we se suanyansa akora we se ade ya di na wuo eye be man personality na so odo awo ma no enna wo no akasa na so odin ni ma me nsen wo sa akasa na me hwe wo ni ma me nsen na wonini edi na wuo na woni ameka ne se akora no onye nsuo ba wanhia na obehia wo ya fum awra ya fum na wo ba no behia ya fum so mame me tunu fo se obeka chense won ko ja akora no ko ja anya sa wo mu pie mu da hai enkora ya ja wo mu no ya na nkofo ne ke cancer mo ya sa na ye wickedness ye ku wo mu awra na ro ba so ga so ko ja no me na me tunu fo ensi na wo enti mo nyina dwene ese bia se na mum no won se ade wo obi ade ene kura no wo de wuti ye kura so ma me se na aka no nipa na ba fie wo ne maame ya wo wo babo so wo maame kura pamo ka hu se maame no wonya mre maame wo babo so ti ne ba kire wonya mre na de ba de na maame di nachi akora no maame maame na ba ayo wo se na ga kwa won kasa ntini maame no na wo gina mu na wo kuma ne ba enti se ka wusuro na maame na so wo yifa wanka bi antra woda ese ka wusuro odonti wensuro na ko fe wo kwa mi be ma no ndo ntedi mo odi sabe wo togo rodi ni stay Africa wo na ko ba bia ne etia na de no etia enti yenkwanhia na wahia enti so maame Onyakopon kwa na betimi asa akoda yade na se na oka no enkoda no muse no ya na yade ya na etumi chapa na so no e bare ka so obeya obeye edase ni minim no Auntie Paulina my lady yerani akira wona dey so na no kwasemu ni da bia ye ka ade tuma ya bifo na ya na asa ya aya agudie ebi na na apie no se ba bia ya mudi mu agoroko yi ya na muhwe ho yi ansa menua yi na mani huru nyina na be ma no enso wote ha ena okofa oba no ye wasem wo ba na yare na wo pe na yare sa ko se na wiase abayale ya ko se nyame anye wadom a wo nkwa na nyina sa be ye na bofra wei ne ho beto no na ba bia de waduro no na nya no bi ni eti mayoa mumfanya de suade wo ko fie bi mu wo fakora ka kire wo sesa ai tribe wei omubu ya busua kwase a eti hwe na wanko wo fa sa me donu nti onfa bibia nsie no ma misikadi ana akoye so so koye no asamba e wo fa so obo wa mane yo eti duru mre bi na sa futuo bi obi de ma watie o ma me kura huri gina so wo mpene wo se da onfa bibia nsie me bia wo pa bia wo ye ma wo hwe de wo pa bia wo ye ma wo hwe de no wo kofa de abra wo kwase de yakoso nyina afri abrantie nene ama wabeduru ba bia wadu yi eti mesra maya se duru mre bia ba bia mudi mu agoroko no mu hwe ho yie na nya tadua bia ne yedie e wade bi ho akofa na akofa asem de hede e de abrawo na mo my lady se be ma no wo wai se be ma no wo wai as mi unse obi fra me se wa ba fie ba minim se wasa ko school back there minim boy na ma police fa ba se ma fa me no ma nyina afi ma se sa me no ma afi na laptop na fa de yede e pa cho wa je me phone am use wa je phone afi send be ya am bia no kwa battery no kra nyina a hye me nsem se de ati no je phone no to ma wunti se phone na e ma mi hu no ma e se o ye ne e ma o no mo nyim nyina wasanu obi nso nyim trying more recording mama say na ma blame hey boy you mo report to my police obi free atakwa me say mo report to my police Grand Assembly ma we abije
Watch out, I can't see. Mommy is solid. O se mi ni obia ma mi ni obia na dwen se mi ni obia obedi ma chie di ma asema mo the police ni frame so I report mo kron no so ma se na wonu frata kwa mi me ma betre kuma se e tin krofoma ma yi wanketwa enkwa na so afefa bi abefi area honom efi okra ma mi bia ni neti kwa kwose ne ba akra ne pe akra ne nya bebe say me patch 18 years and Sunday when and I am be 16 and 15 years oh area honom na mo recording honom abj mo my boom ye peja case which no kwase what na beto aso why abrefi anytime no friend no say dey so honestly you who free already my ento aso say you diffo brem obey ni wo free oh na yema kronom police for ntia say krana to bombe ye malady yes la kronom police siadi for ni station officer e po achew abrantie ne be case any so chira de what aso chira de and say teacher for wa bu hwe ye mu hwe ye de Sample for omu isodro omu wakawa yes omu wakawa she yaza de o waye we su kawa asamia make teachers omu onyina be kase lambo ntimi nyesa eso waye ade no we evidence we be pia so waye ene de okay de me de yanyi ni di allegedly because I wanwa yes set teacher ni a wo kira de no wo sesa kran keto Mane do be fa na no de no mo no de papa ye ni mo mu no de broken heart nso aba mu enu so wom na malidi said he was adwene no mo akira akura we mi do nya me se wo ye se kwa na obi yi wo ye fi so ai o ma fusu on va fusu asa wo ye boni wo we ba wo ye mame gina ho malidi mesre ye se mo ya sister e mo ya abai wa fe mo ya na se malidi ade ya kwa se akura wo yale ye no se wo wo ye kwa na akura wo nyale ya akodi problem yes because government ni wo kono mo eti kronum bufu akasa ba hat o pese o ko be mu akasa aso o no be ade jama mfi o mema ni ho okasa bebu sari o fa obu bia anya hie o eti akura we wo se be obeji be ba obeji be ba de na kodu kuro na mani fa kwa ka Maybe they are quite si wa. My sister, how many father go? Maybe they are quite si wa. Be kuku be busu afọ. Madam, just tell me nkasem no. What's one na dia go to go? What for na dia kwai? Wo di we na so no. We na so no dia re. Oh yes. Ase me de akwade si wa fa fia. Me busu afọ nya be wu wa. Eti wo so me yi ni wa no so di bi de be bo me busu e bi ti mo se. Aduro so do do be ko me yi ni wa no. Malady, eti yesire kronom police station for station officer sa branche ye kana asem no sabi mpeduasa wo ye Ghana ni ono onye Ghana ni wa betre kro bi ha na odi kwasasem sabi wo aye wo ye mba pa no fa no si adi fo mu tiam ye se ye wo nua ba no obefa no wo abranche no hunso onye me abranche beto so me kam tell say abranche no hunso ne be memu hunso na ye diuso se diuso no spread you ko be no mama kansela I'm telling you say no hunso onye me na me ka kire say no hunso yak da bi na ababa wo yi na wodie mu ensai na wodia no ensai na wodia no so anyate etiade ta wo wo sabin producer akura ne to te say ayi ahaban enti ye besere e ma ya mu nsadi say be ma no da ba kumaledi I'm telling you the truth of truth odey ko no hunso ye wo be hu wo ya baba me che ayi ma poli na ma me che wade we oba se woni be ma da ba ko mienu me se wo se hu sentence of body e wo be hu ni padua no me da se wo be hu se woni padua no asate twetwon ensansa me ni wo be yira wo e wo so hu se be ma no nso nye den enye o to frim on be ncha de wo na ma ba on ntia se because abrante no nso nye ana sabi wasaji kawa Dr. Kwabena yes my lady waji kawa eti ababa wo bia ono bekase bia no na no de obeka sachrew wasa yes wasa yi police for yiye and wasa nyi nkum bia sra cretonis and what is any peduanim eti kokko na ba and
Ghana also when you're fan boy. If the fan boy, fan girl equals to Sikra Chad. Hey, why? Malady Midas. Wabekan. Midas. Sikra Chad. What do you buy what come? Oh, yes. So, Kobi Obekoni Suku. Obesiana Sasabon Sam. What did you get your good in Massey? Said the Oka Yakwa, where's what here? Bema Bepan Bessap. Apa. What do I want to change? Oh, madam. Move up when command. What to the show? What to the show? Now, what's champagne it is a branch and over the question? Ninium. And I see him. What's that? Yeah, Mr. Champion. Oh, Malady, I want the young and quiet county. Order if you order. Order. Yeah, dinner ratty. Go to Hanyadi. Liberty Conference. A question. Mimi de ya. Omaya wadu bo. No challenge. I was ranwa because empire. My bomb paye. And now Shabraya when you put him a word there. Johnny Chimudie. Ujina Papanti. Me pacho. Was a back for wine. Any anointed wire. Na Jubri. Na sit down when we running tea. My God. Lika Balapachura. Liberty Conference. A course giddy. Jubilee Park. Memendano Pa. Or Zebra. Now be in show glory. Hallelujah. Kanjen. No super papa. The Kanjen Akalam drink water. Oborio. Every season the Pedria. Mojani near Fustania. Kanjen. Brahma UGC. Old Tafu New Road. Abraham to Panta. And there's some pious here. The being depo. I will say yes. It will be 0241449191. Bam. Chamfo bao my yediane. O se krobia tu. Umia enwu. Wachiri bramo ko to dwe. Sasa bro. 0244988004. Leicester Ghana. Amwasi. Ya sanitary pad. Extra long. Heavy flow. Meat. And a pinty liners. 0501390337. Meko Canada. Meko Express Group. New Zealand. Germany. Canada. Holidays. 0249000448. Emmy Pro. Or the 7 days. Moko visit Guangzhou bema ticket obeje visa no do beko factories pesa ko fa niam aton a ogusu a wo ye enchire no 0244292457 pacho wo me di o ma woda na ye hwe na ebre na ayepe we ye Millicent Chinwa Iceman Doma FM and I wish you happy birthday ready shaupi. Mama Sewa, Edini birthday, Dr. Silas, and so an narration happy birthday. Madame Evelyn Konedu, or also Akosia Jiwa, Kosia Jiwa is also in a museum Najibana. Yamishao, Yamame, Oma Quatente, Yanko Maniso, 0559319210548931 na ene ya wira husem say woman of faith for nyina ya chiamo woman of faith also the Lord is our victorious banner china munua ba me sister pia obeba sompa ya tete maju medie so ti ya mu nyina mu nta na chi ai ochina woman of faith ba ya baba ko beba be srayen ngo 2. Hello Pacha udi yetio Papa the who yase Obapa the shower Ras Evans and the Catholic Cofu and America say Ras Evans yentio Obapa na tsunami show Riga or the prayer I see a food being in a big so that's good Obapa mestre in Yapabilum and the idea of them and Obia would use 1 year there was a be at the mark and what on the sense of moving the diacritic in our baby. Said there now a mamma Polin air camo. To be any little more bapa. Wouldn't say we are gun and knee. Too good on a dear dinner for. It's done for my master and our bapa.
nya ma bi mu mfa nsua de yesere wo mo e ma bebiri wa ha obinya wo so no de entra boda so ni du so gwa ko wu no wa emfa ana wo so ni beja ne yo e de meso ba pa na de mitinya ya abo na akwa ne nya ahoto no awonya ahoto nya nsha o ba pa papa hello mini aba ma he ya rampa chodi yentie o me po cho ko de wo a chufu praso aje wo ayi mama ewi de ne na mo ani ejuma na kakra na kan te ye best dragon na form na ba ye ti so aye di ni ama no ngo mu hu kakra ma wo hye be ma gina ho ani ababa we si so a wo na wo kwa kwori a wa fa be ma wo yi edina to wo so te e ba bo wa na ye best dragon ma na aba omu ma omu ani na nya ko ne je enkoye me da ase yes ye da ase hello lady ya jodi yentie o ale da je ko fobia yentie we mame na wa se ne na ka for ma aba o da male get na para na ya leo on se yo men ne do mu so enyeso because of you are to be sure by the that and but and me sure again so and so anything because the way to get to be able to keep asana akwa ne ba obey strong we need time. Hello. Oh me only papa bi original na twa to enye ne tawni o ewe de wa tia to mu enye nkura senkura regional defect ne be contractor masumo kuti na we no raho na du medie no se de Nigeria mechanical eye futu eni se de project ari ababa no fe pao na se de ya so pa dia bi be idi apro because me de na me ngare na me ko se ababa obi ati se pema o ka che makọ na ma ko fence ka che me shi for se ko ka sia nya original ma wo so pe dia bi be brai dey we idi apro on se be ma no ni picture to ho no me Nigeria me nim tu me na beto ho a kama me ba ya nko ka se bi o pe me shi ni o so ho ya shi ni shi da mo mu dem ti me shi se obi ma je no an ka sa to no mu tu se bi nya do ni pe bi ama ya no fe tu o mo fo o se o so ma we na no de ukuro ho so se bi be mo ha da mo na dem ti me shi se ma be ma no o mbra no me ha kra na mi ni aba no o tu no ho fu bi bi e pe ya me ni be ka ki edu ho na wa na ka re ho ate abusiafo de o kan ye de allegedly na yeguso aye watwen yem de yesre ne se de ababa awayi kan akoda abranti a wokyra de ema no otimi sesen kolanke to apeno baby okyra de no se de abai wayi kan ye no kura teachers no momo mani nkona ho na ehu woni obi awo mienu woni oba afoforo nyam woni wenso awo woti area ofrata kwame watching no wajane na what the vagabonds no do ma samoma dem wasem vragas ebe transi no mo de agudie mu nsem so